tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Colonel Rukundwa Michel uzwi ku izina rya Makanika amaze gutangaza impamvu yitandukanyije n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi ry'Amerika yavuze ko yitandukanije n'igisirikare yahozemo kugira ngo arebe ko yaramira ubuzima bw'abaturage b'abakongomani batuye mu misozi miremire ya Minembwe bagiye kumara umwaka mu ntambara z'imitwe yitwaje ibirwanisho. Aravuga ko abaturage bicwa bakanyagwa ibyabo, igisirikare cya leta ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga barebera. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira yaganiriye na Colonel Rukundwa Michel ku murongo wa telefone. Impamvu tewe n'akarengane kitotezwa n'imyicwa by'abaturage bacu, niyo mpamvu yatumye mfitamo kuja gufatanya n'abaturage kugira ngo turwanire kubaho kw'abaturage n'umutekano wabo, kuko isi yose yararebereye gushira kw'abaturage, gushira kw'ababyeyi bacu. Uvuga yuko uje gutabara abaturage mu gihe ibice bigera kuri 80 byari bituwe n'abaturage byasenywe n'intambara, ubona ari kuzaramira? Ivyo byabayeho, kandi umwanya byafashe kugira ngo dufate icyemezo wari umwanya wo gutegereza abari bafite inshingano zo kubikora. Mu gihe batabikoze, niyo mpamvu twaje tugasanga ibyo byose bimaze gusenyuka, ariko nanone n'abasigaye baracyakeneye kubaho kandi bakeneye ubuzima, kandi n'abagiye bavuye muri ibyo bice baracyahungiye muri ibi bice, bisaba kuko bagomba gusubizwa mu zabo, n'abahunze bakagaruka mu zabo bagaturwa. Nta mpamvu y'umuntu kuvuzwa uburenganzira bwiwe, kuko iyo impamvu umuturage gukurwa mu bwiwe nta kosa yakoze. Abagize societe civile ya Uvira na bamwe mu baturage b'abakongomani bagushinja kuba uri inyuma y'umugambi wo gucamo igihugu cya Kongo. Ababishinja bafite impamvu zabo bashingiyeho, ntabwo balkanizasiyo ihera mu bintu bari igomba gukorerwa. Ngeka gucamo igihugu bajya bakoresha umupanga. Cyanzanya aha nta mutwe naje kurema ufatanye n'abaturage bose, atari n'abanyamurenge gusa, abaturage bose bari mu kaga ko kwicwa rubozo no gutotezwa no kurandurwa mu byabo no kwishyurwa, bicwa n'imitwe y'abanyamahanga n'abandi bose babashuka bagafatanya nabo. Iriya mitwe yose zarabitabara, za Forebu, za Jimel n'abandi bamayimayi bashyigikiye imitwe y'abanyamahanga kugira ngo bite abaturage batoteza abanyage bakore mu byabo. Bimwe mu binyamakuru bikorera mu Rwanda birimo Igihe bivuga yuko wagiye mu ishyamba gufatikanya n'umutwe wa Gumino bashinja gukorana n'abagwanyi ba P5 bagwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uretse no kuba umwanzi w'u Rwanda, sinzi umwanzi wa Kongo. Ntabwo naje kurwanya leta ya Kongo, naje gufatanya n'abaturage kurwanya ababisha, kurwanya ababisha. Zaba u Rwanda cyangwa ikindi gihugu ntaho duhuriye rwose. Kurwanya u Rwanda nta deni batubereyemo, n'abandi n'ibindi bihugu zose. Naje kurwanya imitwe iri kudutsemba, ifite no gukora jenoside ku baturage bahuguranye. Ariko ibyo ngibyo ababivuga bafite ibindi bashingiyeho byabo by'inyungu zabo, ariko cyangwa ikindi kintu bumva bari bafite n'inyungu mu kwicwa kw'abaturage, bumva ko tugiye kuburizamo, bigatuma rero bavuga ko aribo twifatanye n'abanzi babo. Nta mwanzi w'u Rwanda uri murenge ku buryo udafatanya nawe, nta n'undi wese nafatanya nawe uretse abaturage. Andi makuru avuga yuko ukorana na leta y'u Burundi ari nayo gufashije kugera mu misozi miremire ya Uvira, kuko bivugwa yuko wanyuze n'i Burundi. Ababivuga abo ngabo nibaza kuko wenda bataba bazi n'amakuru, kuko inzira z'ishe murenge n'iz'iki Burundi. Abaje murenge, abaje muri ho plateau ntabwo baje baciye i Burundi kugira ngo baherekezwe. Ninde wumberekeza kuja iwacu? Kuko inzira ishe yose ndayizi kugira ngo abarundi aribo bantunga ibitoshi cyangwa banyobora inzira banayinyereke. Ivyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nta muntu wanyerekeza ije iwacu, nta wanyerekeza ibitaha. Ivyo ni ibinyoma, aho ni abantu b'amagambo bateza amacakubiri, ibinyoma n'ibiguha bakwiza mu bantu. Murakoze Colonel Rukundwa Michel Makanika ku kiganiro muhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane.